Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu Yeah, we shall for a damage. Say, about the show, be a watch brand now, trust no Kumawu TV if you can see. I wish you for the church, Amuna, and they are for feeder, and they are for feeder, Edema, Yemianom and Cremophone. Now, a young Cremophone Quadia, a real senior and celebrities are for feeder, or baby, into a young idea. About the show, baby, and I do that now to the decline. Na do wa magima kunwa menya transi de na wa oni tia se ye kono sunsum sem amamre ene bibia efa onipa da se ne wa brabo eho ene de esesa wo ye na wunya hunu ye eno nti enene ye wa ha ye pese biebi woni ema de wura fi no o sa so ye de o sa akofa fi sempeni se so wura fi okromo hene aben a wo yira wo adwabo ase esenti ene woni mra ho so na ensem a ye beka nyina bo mode ene tie na fa mu aba na mum hyane so ma me se ensema yeke se ene ogidie nkwa enya atibridie ene ogidie nkwa obi nhyaw de ye papa no fa de anya papa no no ye firi me ye sofo bible say papa ne sua ehwebo ne ni echi enti de ye papa wo mu no no afa ye nipa ye betimi afom afa enfom so ocha ye wo atenatene bi afa tene ye na enya kama me din ene mejo prophet Asopoku Darko o fra mejo a mejo so na ba me sunsum dwuma mu dia ye fra me the great oracle one abusia obadi insha ma me na me homra na me ba ye beto aso edase Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane Ashai Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu
Good TV, Amansane, Yena Yedimu. I wish you for Yadamasibio. Yame and shall say, Unyada did now try my coding crato by. Yet also, and now my na ye babeka asemwa eya kama ebebuawo and na asemti adapo so and say protection obonika say protection twi mu ye beka che say ahobambo ahobambo e dey na ahobambo enso obi agbo no ban ana ye na ho saa we ne asemti a ye dey ato na me ka wo say me text message na me dey eye adwuma 0543 596070 0543 596070 when me text message line bomodia and friend name test it so won't even try e ma na no any obi an etime tro nyanto wase e ma bie phone line na dia tum na me bia wo so anya kwanya abaso na oba be kire wadwen na me ka obi o say uni adu amanane no person re program na say program no eya ofe eya akono won susua bi e bebo ka tell say onko YouTube so Samdakus TV ye ho Samdakus in spelling ni SAMDACKUS now the TV no asoso na etuni aboa wo ko Facebook nso a eye Kumawu TV e wo Facebook wo boy na dem se Google nso na be kwa me pacho eye 2C TV and also over 1.5 million people and raise see enti ensem aye ka no eboa enti se wo so eboa obi a link ma obi na share na bibia nso enya kama me pacho me dase Bazibilia. Whenever. As we bring down. And counts. Said the no must answer to the no MC we are many by 50 million video to my count. About the show. Bazi. Ya sense na what you from. Okay. Na and the other many agents say and na air for feeder. And if we are saying an idea home. In the animal cremo for a two bosome according to ya yemu at the day. Na and no and nobody be baby. Enti say omo ko ekun say bia na say ma ewiase mo omo akwanya say omo fa nye omo home na sabe enye omo nko an so na so mo de omo home ese yeso ebo omo enti na akwaya afofida e de ama nyina enti na no akwaya afofida enkremofo akwaje amobambo aba ya ne aka nso ehia amobambo na say ehia enti aka say protection e de any protection na ansa na bekasa no di kan e kire bazibilia no udi anu no adwuma be na wo ye wo number so ewo e bia na nsem a wo kan obi bepe emwa bi afiro na so obi be bisa akwahye bi fa number no to okay me do asni akonya ade ama me me da na mo se me da tweli ampo ase me da ho mo hwe ho ehia ase e ka se base bi na base bi din base angel din bi na angel dodo a me do mu na angel pay mu pa din e base don't billions of angels are we know Juma we hear now for Facebook a basi billion ko YouTube basi billion me fa TV so they about basi billion BARXY billion BILLIEN okay ope my number is 0500 340000 0500 340000 and 0249153278. Bazi me da se adwuma be pa na wo ye ne wiase. Okay, you can't say Basi will be our near home now. Basi will be follow African culture. Basi will be our ne Ghana and Yame Mona a yejuma. Basi will be only angels and a yejuma. Basi will be our friend someone. O friend someone for you now. Yes, I'm a friend. I have your name Kakrama me. O senefe. Yes, I'm a friend. From my papa Suflu no TBM no be a woman I'm not here. And to test the men I may feel me pen. It would be a money. Kasa bema because mood. Bazi, also friends a man for. Yeah, yes, I'm a friend. Sir. Yeah. Now say a Christopher years over no friends away. No, okay, Luke chapter 9 verse 28. Okobon pa Elijah and Moses na ba Moses ewufo. Luke chapter 9 verse 28. Me da say. In some my phone of yeah, friend no to. And I am caught side ho. Bazi. Ya kase protection ana amobamba. E be any protection ana sa amobamba. Okay, good. Question there.
because of protection abi brave me aka na be kan say so bo ho ban to me bia o de betai wa brabo chi na niema akoyi amount say na bia any boni bi entimi emme fore wa brabo a wo bo na se bi entwa won kwan na so tia kase amobambo na protection na to me bia ye de tai abrabo na chi na ehwe eda ya brabo a ye bo na di wo kwem say na bia bibi me fore say na bia be ko enim tin anu ni amobambo okay enti to me by sa na o kan ho asewe okay I mean some funny can you read this mo kan Luke 9:28 emra Yesu Kristo fo nyame wati ase ya no wodi ne ndwuma no edu dia de no hia so bo no ho ban nti first of all ka Yesu afo ne say obi anton ne ntoma nkoto sekan kotoku sekan do fa nse ne ho na sekan ya Yesu afo de so mo de ye ya mbambo ni bia ono ankasa particular edu dia de okọ mpae no of friends among for Moses ni Elijah somewhere Luke 9:28 omo wuko ono ko free omu aju mu akwankyere ni nya ya mbambo ni bia nti ni about you ase a men na mo sa akwa even say Christopher champion no kura ko free somewhere ko biza abambo a esa ka che ne suafo so omu nto wankoto sekan fambo mu man a na wo a woni na chi una you so for no be protesting na church members na so for no ni woni no how better pay bambo na all church members no who know you want to kasa so they say ntia bambo wunya so wan bo ho ban a obi beku atwene nhwie yankopon de ma no obi betwa so okay so wan bo ho ban a wodwumam ebetumi ayi wodi so wan bo ho ban a won nsem srade a wonhyira ye bedan no e de wa mo bi so wan bo ho ban a odwuma bi a wo ye wodwuma ni lura e do betwa so mo no onye sika na obusuan ko di ara ho nti bambo de o ti wi so bo ban bambo mo nya pa okay but say ba bi akasa kodri se obi pese obo no ban a ehemfa ene won ko bo no ban aso dem enkremodem abosomfie ana ada religion emu no won ko ana won tena ne dem no nya bambo e kwa ba so ne nipa ne befa enya sa bambo e Christopher nyina poma ba ko ne Moses na Moses kan sembi o se mungu insa o kunkum bia ntra sakurade kunkum bia nso ya asore fi ya asore dan church na meka ho asemi o munye e one enhwa de beba wo Moses ka kire se mu ensa e o kunkum bia okay ya nhwe ne se Numbers chapter 28 verse 7 okay sasa so mungu insa o kunkum okay sasa no e fa ntra sakurade na eno no na ya asore dem ho asemi no okay ya asore dan Moses e Christopher puma Moses you be otiase no phrasing then try the Moses no phrasing no fra honhom to say the Ghana ka so be phrasing ta say the Ghana for si ti ase fa no Moses ko fra honhom Moses fra angels Moses no a herbalist no a traditionalist no the tia haban the CRA no fra honhom o ye Christopher puma ba kon but Moses ye Christo ni o ye traditionalist but Christopher na from one o mu years no ba no so be fra saint e be friends amafo so what I say okay edi na tie e front si oti ni pani ntinya mpae na ya ade nyina to de bi o so na ka de ede e kano edi ti ni pani ma me fa sample fo mi no we ngina ho okay e fa nkasa hwe ewias na ye nem no se wo tena ho mo bi se wa de ka tro se bi baby a ye wo to entity ye wo ho no eno nko na o se wo free na o de bobra why mistake is not say wo keto a ade a ba beto ye no wo nyina sa de na o so hwehwem na o bisa more questions amecho ma faton e wo nsuo nketo a e de asase so ye wa ho bebra ya fie ne nyede enhu ye wo nipa bi wo mu a o mu tumi ni sa nsuo ni a ho ne ye de e kasa nyampopon de nsuo nketo atu kura no se o mu mbo kuro hu ban o de nsuo akese atu kuro kese mu se o mu nhwe na nsuo nketo no which is small angels no abofo nketo no enfa report enkomo o nsuo kese no
no nsuo nkese ne fa na ansa na nyede em no no asafe rare eni ntina nsuo nketenkete dada krom no mo hebetene ya na akwakobo nsuo kese mu nti so ofin de se river pra the branches nketenkete na akobo ni mu so na sa nsuo ofin pra no so watena no de akwakomo epo so na epo so de fa na ansa na yede akoma obo ade no sa na tie nti se wa mpa hunhun bia nta wochi ewa abrabo ma mpa obi a wo hu ade me ne bofo bi na ye adwuma fa na akenjo sedro okay o ka tell me say me ba tie ahaban we na tie ahaban we na tie ahaban we na fa ya ade we mu mpese o mu ba on che no bo mu ban na fa ade we ya nka wa ye se me na fa gu ha no mo da sei sa da na mi anka sa me free street ba be dey abi hira so fa ma obo obi ohia bi fa wa kokko to ba bia sa na me pia me hu na mo se o ye wo mani bia so nti so ye sa ade ma we bi na pa bi de bo ho ba de tawa bra bo ti a hum bia na ni abre enipa bi yankokko enipa bi enwan yekom de sacrifice me ku bi fen enipa bi wakum nipa ne bi pen ebi yankokko wo se me ba wo so bi pen wakum nipa da ebi yankokko dabi o me se wakum nipa da woni so be hu se enipa ba me zo ya kokko dabi o wo se wakum bi pen na me disas wakum nipa da tie statement na me tie me wakum nipa da woni so hu so enipa ba me zo ya kokko nya mama se oye akoko so oye de baku bi pen me ma hu so oye nipa wakum nipa da baku bi pen me pa cho ma cho ya what me ya bibi ya on so ren ko fi le yo e be ma no mbra be ma oye be ma bebre be ko ja oh me ni problem aba me pa cho fa che me e ma bia na ka se bra no ba ye wo aho nyango kwa wore no boy no enipa yo mu ayedu mu pata onim se etumi wu obi se yemfa ne me traso yemfa ne moja me pata yemfa ne nyam pata de ma tumi bi obi ye wo pata empata de bi da ho a nipa na de ba betwa so mai ye nya kra nya de enyim no enipa bi akoko ebi edwan ebi emponti o ye do example Accra kwan so Kintampo VIP ekusi ye ho awon na yesa wo kuku mu o se na nipa na track am wani so no be hu se nipa to me na pa ade na dia ya ade a wo selecting o so obey selection to be yim ko den na ye wo so nipa ni se obi kwa akọje sikadura de ede akokọ ye no ye to aburo nu a aburo ni nyina na ye aburo to be so susum but to aburo to na da people be so be or ni so no hun say aburo we ma kuma ko 5 hours won say to aburo be 209 day egu ba akokọ ni so na akokọ na wo no kire wo mfi a wo be di ni wo hun say aburo 5 de guntu so 1 2 3 4 5 ye ba wo say aburo be 20 na wo sika na wo be di na nye day no ento so hun say ade na ya to agu wono eburo ma kuma ko 5 so what I say nti nipa no ye di bi twa so e ma honhom na nipa ni bi tie nti uti wias na se one page 2 million ta wochi obi be ye wa kokko de wa ye hana mama na sin okay wan bo hu to abo ho ban wan bo ho ban obi be jo yere wan bo ho ban wadwuma me be yi wadi wan bo ho ban wadwuma obi be tenju me na so na na mfie wan bo ho ban wo daache wo semble ye be sisa no e de wonu onyambe mu obi na wona mo ti an ba mo de ehia na mo wiase abo ho ban enti bazi sesei waka ho bambo me person bi sesei me pa ho bambo hwan che na me nkonko bo me ho ban me nko sofo ana me nko mala ho ana me nko konfo ana me nko dunsini ho ahe fa na me nkonko bo me ho ban de nipa nyina doso eso obi anu ne suban obede no se nipa we yi nipa wo se me kɔ no ho na me di miti kwose na se ma me ntufo eyi nipa bia na so mo ho kwan so fa ne nsan to apampam mo mpa e mo ne ye wan eyi nipa bia na so kɔ no ho se sofo se biifo so wan kwan so do ti kwa kwose na se na unni tumi kura honhom ko nipa no ye de o yusu ekura wo ti mu no nsuo dem ekura bia na wo nsuo dem asase so ekura wo ti no nsuo dem okan read quotation Psalm 75 verse 2 so nyankopon twede ampo nyankopon otesoro ogu insa Psalm 75 yeah Psalm 75 verse 8 ogu insa twede ampo otesoro ogu insa ope se onji obi andi
na sɛ wo pɛ sɛ o protect wo ho a wo bɔ wo ho ban a fansa ahodoɔ bɛyɛ num wobɛtumi afa snap wobɛtumi afa petisi wobɛtumi afa coke wobɛtumi afa sprite na wode afra ɛna ɛsoro abɔfoɔ no frɛ no mfransa na twɛdeɛ nko nyankopɔn frɛ no mfra nsa wokɔ nsuo na nyankopɔn de no too okuro no mi sɛ wɔnhwɛ so na wodu wɔ anana ɛyɛ me asomasi aha me ti woni tumi a wote ha twɛdeɛ nko nyankopɔn ɛde asase hyɛ wo sɛ wasase so na me wode hyɛ me yɛde mete anamɔ wei ɛna me ba bitu mani so deɛ me hunu sɛ ɛyɛ dɛ ɛyɛ me hia wɔ bambɔ me hia wo honhom agyina m'akyi dɔmbarima yɛwei mame na woyɛ wei mame anana adeɛ wei ɛna me so mɛyɛ dɛ mɛyɛ ama wo di mani na deɛ mekɔ no ɛnkɔ nka nipa bɔne ne musuefoɔ a ɔmpɛ sɛ abrabɔ a mebɔ na ma metu a ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ n'anim no fa ne yɛ hanam ne fa yɛ dɛ fa ne pata wo kra wawie asa mɛnkɔ sɔfoɔ sɛ ɔkɔbɔ ho ban na bi agorɔ asɛm bɛdim mɛnkɔ kristo ni sɔfoɔ christian keep it crap ni sɔfoɔ bi asɛ both pastor reverend bishop den dɛ mɛnkɔ baako koraa hɔ na deɛ ɛde ani hunumu tumi no ɔmo yusu numu fansa na makyerɛw no fansa fa snap apetisi coke fanta sprite mfransa nsa to nsabufuo masabufuo nka ho deɛ nti ɛyɛ ne saa ne nie ebia na ntoa mpa petisi wɔ sprite so what you say antoa nso adamfo anase antoa nso mma ne nsuo nketenkete branches no mu yɛ dɛ ɔmo join ne no nti saa nsuo ne nyinaa bɛbɛm ugu nsa no because the more now de saa nsa na afrafra no ugu no obiara ba bɛɛ dɛ abɛfa ne no ti ne yɛ gu nsa yɛ mo nsuo baako din so what you say nsuo ta no onsani pra wontani akona de onsani we onsani ofen we yɛ bobɔ nsuo ne nyinaa din ne asan aka nsuo aka yɛ da asase so nyame nyɛ dɛ mo mɛgye nsa nye obia na ɔbɔ bɛnum coke nye obia na ɔbɔ bɛnum sprite nye obia na ɔbɔ bɛnum sefufu obia wɔ no choice ɛne yɛ fɛ ne france ɛne nyankopɔn ɔte soro a ɔyɛ dɛ ɔyɛ nyankopɔn ogu nsa woni mu yɛ ne makyerɛw mo kristo mo nyame na mo hwɛ no no ogu nsa Psalm 75 ɛsɛ du kan a ɛwɔ hɔ obia ba no abɛfa ne deɛ fa wɔ ti gya no ɛno ano no fa wɔ mɛgya no sɛ ne yɛ wo den na sɛ wontimi a bra deɛ nkeka ne ma mbomɔ yɛn fa ma ndware yɛn pɛ bibi ma ne mbɔ ho ba ne ndi wɔkyi card brand so ofrem no asi accident na esi Accra road no Cape Coast road no na me ba ka ho ɔse ba se me ho kwan me fa mu free to fam bazi ese wa kan sɛm ne bebree na baabi aka yɛ mesere esan so ayi ya me be sa question wo se so bi pa ho bamba eni kwa so ɔkɔ sɔfo bia dabe na okay yɛtwa kristofo asɔfo na go ɔmo de ɔmo nka ho na obi pa ho bamba ɛso ɔkɔ sunsun nipa nkyɛn ɔkɔ ɛhɔ de ɛyɛ sɛ wo pa ho bamba a nso adeɛ me ba wo de me bisa wo yi ɛyɛ pa na me ba wo me kyerɛ sɛ sɔfo de ni kwa so dabe ma nko no aha yɛtwa sɔfo na sunsun nipa bi te sɛ wo I'm not person so bi pɛ bamba ɛso ba take the right decision ma me one example when you say no anya fair to yourself ma me kan some job de nti a wonti asi ni me meti hei asofo ni bebre a mo kom ho kodwu mu ho mmoa no mo hye ma se nti wo kwa a wadwuma no ye me ho na be ba na ma ye na de no nyam na ma nti wo kasa tia me oni mi se osofo na ye dey wo kasa tia no ene ye one asofo ni bebre a wo praise wo mu no me ho no ye dey obedi ne tumi me spiritual me fra ho na baze ya se meba wo enye so bia so ni osofo bia na okọ baabi enye sofo bia na okọ ba ma menche wade nyankopon bo nsuo tutu kuro mu no owie obie ani ema nsuo ni nyankita ho die se wo gira ne nipa afam ye dai dimo mu ne fa nipa haw ema nsuo nso fanya dai no koma sa fra nti ukokro bia mu aye okro no konfo a ye dai oda nsuo no so wade ase nipa bi ti sasa ankofo no okọ no ho a because one of the best things you inside direct make us say be akon so for me protection so for the rubber baba we say mo do mu di me ni mbom pa e bili bazi bo I was here for madam was say make I was say text message line what the
Achami Facha na odi bazi etia saa mini bazi bo abamu di abese ayeka. The text message line in 0543 596070. What test ba meje oso. Obi de ba say bazi emiye na num kakra na yentenenka. Nti bazi wasem no. Obi de aba say enka to say bionum from Libya. Msa nsam na eyene de. Nti ya no bi onum kakra amaye. Abusia me pa cha yesua de na ya titi abeti na ne charo no ekoyi a faseda mo bade ankoyi nso a de woni mo no ye bie fon la na so wa ye den atretre yi sabe adwene ba ko foti enti me sama ko bazi zubio na mabisa na question bazi ya botre ahoba ko asem ne yeke obi wo ba wi ase ni whole lifetime onko ba bi ada otene dem from the bedroom to nursery ofra sorry bawa oto onko baby ya ono obi ani asem wo se wo pe bamba mo onko sofo nche nyema oba spiritualist ho dia eye na wa ye say ewi ase a wotie ye nkum biafo onye dai enidwa wo se asofo nyina ahye wase me pato asofo ba ko mienu miensa bia woni mo na wo kan ho asem ana se me nka the whole Ghana nyina asofo nyina ahye wo wase na wo kire ya na omunyina ba wo nti nse so obi akwa asoro biu ti nyina ye nchim ye mra ho ana sa na pese o tele question is deep the tia me ka say o mo say e wa bontin sa Africa ye ne yesom no enye so what you say eno nso ne soma e mu du so o do hu sema obi ntumi emfa na sema mfore okay akosi kokko soma bro soma ina nanom to mu din abro fo no soma adane aboso so me na ye kan sa no to me bi anim one Broni keep fit club obeti in Ghana to ni Christianity yi mu mpanin fo to mu din executive no to mu din reverend bishop then doctor then they obi enu ho ye powerful obi enu ho ye to me na me kan ye be ma twoti obi enu ho wo to me so intime ka say wo di wachi apa akugya say nipa no so onfa akosi broni book a ode enka tro people so atu ni Bible say to me wo mi to onfa embo ho ban wonso ever since our time sa no to won so no o problem yan so wa bompire about 50 years spiritual marriage da won to so udi dwa won na won sika ko hunu say protection na wo pay free ho na nye de enye adwuma nti hu ye ne nkofo bi te say ye ne ya etumi ne na nanom kasa one and one say the Jesus Christ no ba ya edu de de okopọ mpaye ma awufuo mienu ebe kasa kire ne de wonya wo ye ya ne ho to na ma wo nya ne mu gidie no hu ye ne sa nkofo ni bi ni ele nkasa edu de de Yesu obae so obae ampa obae no nye Kristoni ene ye one anamebwa obae no nye Kristoni nti juma no wo di no wandi no Kristo Yesu obae no wan preach Kristo wan kasa amfa Kristo ho eno so etu so enipa no nye Kristoni second wan kasa amfa Kristo ho so ati ase ni juma wo di no edu de no kofre wufo tu nti wo ane tina no kasa no so ye bonsam so ati ase juma no obedi ye no eno bi ne ye so ye de ye di in this one share ni baby musa because name obey no otwa mu coin no saa ngo no matic fit crab Christianity no obi ani wo mo betime esa ku ni begi se ye ne tinchen aye de Ghana nyame edi juma ye ne ye fra abofo de ni gina one and one so ne nkasa uni ne wo sia wo ku a wa metu wo mu udo mu din ba ye be frɛ na mam saman frɛ so wo ni uni no sinya den nkasa ndi se wamba amba hwehwe wati ampa tumi bi anta wati a me nua bedu da kono kwa because we as na se na wodi wani hunu no nyesa na ede etie tian wo mo de wunya aso bo ho ban eje prada na na woko no eja beto fie o kwabra ne be pie ubewu ka be hwe kwabra ne be pie ubewu so ade ase okay bazi baby wa kasa ko dure mama mi sawo se yakaso bi mo no ho bae a ahobambo yate wo se mo obi ankwa sorry eno de opinions are like noses everyone has one enya de all can be fa ebi na be bia ankwa sorry o eno de wo baby a wo jira no e ho na wo kasa fa nti eno de sebe yenkum dwafo ni dwa nti wo wa fa mo de na wo kan be ko di dwa kum na di dwa e abefo na e no obi a wa adwene enti se bazi me person bi sa say
yakasa mobambo a menkonkoje ahobambo menkoje ring bi ntome nsa ana menyi bibi mfa ntome ha ana menkone enye che bi ntome ko ana enye bansere ene be kire se menya ahobambo ana kwa be so Africa ekroni nyina wɔ ne culture wɔ na mamre so me ba se amiti am family dey example ncho bofo ne ka kire me se bia na nka wana yi ayira bia na ahoma na eda won sana ye na dwuma bi na ate nti fa duro we ahaban because the first book about your friend Veda so who copy with the Bible no o say mun bi aduaba na fa han nye de esa mo ho yare nti ahaban aya ade de ya ade tro ne peduo ma de ahaban be ya ade ama wo di bedware etutu a ento de ahaban be ya ade ama asem si na ubie wano a wasem e fa na ene ye man panimfo himfo ye de abe ene ye de ahaban be ya ade ama eni bone bia obi kura wabo timpo du ani ma no asase kasa nenu mu sem de de kiro ye de ahaban be ya ade ama wadwuma mpanyi kwa dwe ho boni ohu ana na ye ma ye de ase no ye de ahaban be ya ade ama obi ntumi fa asem nto so da oja se ye de ahaban be ya ade ama o ma wabusua obi ntumi ma mbe emfa ne nsa nye de embe ka wo ye de ahaban be ya ade ama oni atofu wonto nkwanta amapai oni ohia to nkwanta amapai oni sebi akwanhie wu fun to nkwanta amapai de se ne Kristofo asofo no ewu na nse no to nkwanta amaye de mapai nti ahobambo de eye bofo obi se meba oni ma miensa ka che omo du wachi ni se omunye we no munye se ne ya meme bofo aso mesi mi pia no se we esan se according to the Bible na angel bi kwa ko se ikuru o ka che mu ni pa se wo fa ho makoko fa se wo pura no se ne meba me wo se wo fi no ye fa ensa nye de kantemetumu di ade atumi se mo se bibi da me se de ebo me ho ban bai de timi mu no so chen de da me se enti se omo ma kwaje bansere egum nan obi de ye hye nan ensewa no ya ka che ne se konya kwanhia ka wana be hye no na saadi we ya na metadwen ho se so obi akwaje bansere na so akwaje ka wana ya hye ne nsa yasi wo kwa kofo ka na ka no benya accident be hye no to oteka no mu se ka wana hye asese ye hye no a onsi fom oteka mo no ka wana ye hye no wasi na se nyame amfafie na wo fro plane na se plane ne ba benya plane crash eso no kwa be so na be fa be ka che pilot se me pa to me ka wo ye hye minti sime eno no sa de no e real eduro guma wodo me so obai mo so wo be di edura American secret one say ye wa yera duro wodi a o yera ba ku bi a watum fie so ba ko o yera wan bi a watum fie so ba ko ma me fe ena ye wa ayera duro bu wa wodo so ati ase e bi yakopon ma me 70 years se me di na sase so to am na ma kufu plane na plane ba be crash na ma yera be si fie na me fie ba ko so ati na 69 na me ti ase am mpe me pacho what the brain ewo ewiem o ba yira wo me asase so o betimi ayira firi so ba be mo ase wo tin sen so o ti se mo ase sen so sa na tie brain na o tim no ne nine nkafo ka na o tim ne tan ne kafo ba so wo wiem ni ni wiem bra so wiem eje pine me driver ni ba ko o dun kwa ofe okonya akwanhia na nya akwanhia keto anwan kwanta dun kwa akwanhia suspender me wo fie na ne mate ba se papa aso me se nya ase na me se ko fie wote guase wo se me se ko ne ko fie me videos ni bi o ma comment wa se bebre me video o ma be comment wa se dia ayira droye na mu ba me yam papa ne nye de ya fama because enye ni nyina na wodi woni be hu se wo nya ye ne mu bi ye wa ayira dro a wodi a o yira ba ko o ba ba ko be mu ye wa ayira dro a wodi a o yira ba ko o ejina de woni be ye o si o lo jina pa ko dia ayira dro because we busy or driving then dey o yira one asem o to no na se to me ne be fa na wo so the workers ne ba ko ye dey etwa so na eno no edro be no enti na me kire o se ne be ya obehu papa ene bori nti krache ya o ti enka no bra me ma de emfa se munyere
na bazi say obi ama wo nkyɛn sabe enyo nkon ne sunsun nipa wo Ghana nipa no ono de wate sa mo bambo ho ene wo se okay me kwa akobɔ mo ban onye du ba bi wo kɔ na be de no se aduro wo yi eye papa ena wo yi so enye papa difference be do ami nche si pe bi ha yo mo tie bi ho mo so pa mo bambo ati to nwura fita they go deep forest to kodu na to house ya titineni house original one ni ope edue bi ase wudu ha de obeye ni ba nwura fita na ti dua no mu si afọ wo chi ko menfo ni mu nko kwanye ba kwa e wato ni mu ti akasa na me kire mu no dabi nche ade nche na won kire obi beye na on se sa omu ba sometimes ya na ehu kakra ye dey ewu me bia na obi aye na wanye dey wentimi okay yes aye be bi ehu yes ka me kire o okay Matthias obeba won a kire o se kwa asumesi we yo se memmen mo ti asumesi me se bla ni ho obemu aye dro genuine pure na se ono mo ti ana opie ba ye no e wo sa akwa ti mo ti ana be ba be ka kire o se kwa asumesi ho obetro se konipa asumesi ho because ne ye eduma obema wade a onu afra to me oh okay bazi me da so obenya se mo platform so obi ala fresh na de mo pe bia dey wo jira fi a me chime ya de odi wachi be ya oni mo obekasa obete wachi se ya me da se abusuafo mo ma me fa akonya we so na me nto ade mra sisi a na me ba bazi a kire kwa e fa so ene moti a ekasa aja also pa mo bamba enko so fo bia ho na no de a word to wise obi na kan say is in the north nti o pa fa on benso a okay the bottom of the road to GB1 Industries facha me na me voice na mo ame GB1 Industries ewo ko bi afra na akom ya ewo offense so ekwa so ba bi akostom barrier no ewo no one mo na GB1 Industries omo na the GB1 wo ye ne say omo de omo bodan so we sit down for na ko bi amana bodan so na aye kama obi enna mo wati de nsa kire sa efie de etiapo GB1 kwa betu aye sa ma wo enfo eduma ko sha carpenter ni bi on nam enkwa nchen enna no na pickers da no ko ho etira na chainsaw da no ko ho o da no ho so me carpenter ni bodan so aye ofri so ba be ase e de asawa ba be show bomodi afọ ni chere GB1 Industries me pa chomo number ni 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and I say 0243 577 293 0243 577 293 GB1 Industries omo number ena mede atodwa no abusia me do ma me bisa ene nikru papa abisa enchen me pa chomo ma me bisa nikru abisa me chiamo Mami adisa ni kura disa bie omo dwuma mo ya ne se omo tete abama ne adubra eno mo nka bom edisa yare na mami adisa semen kan cho bia na yoba na woni atenka oba de se de bia me ka kire wei uyo oba na bema yankopon wadom na bema etime ebem no de safo ha mu a anasa osere mu a ese omo timi yo yi kakra so na oba bi fo na bibia so atimi atoroka kama na bibia akoni ye ade amawo na yo ba no dia tenka bia na yo ba wiase na e dia na abaye e wiase ni die eye sa de ma we ya na so wani ntime nyi wasa akwa we so bia e de minu ya e de na yi obi na ayo e para ti bo mo dia fo ni te ma mi bisa enche wo de obi a ekuro e wo ni padiem wo na mo nka se wo yo ya wo na mo yo ya wo ya ba ma wo ya gba da brijo wo tira se na osisi wo hu na ma me sisi osisi ni mi na ekuro na wo so sisi e yo ya etimi afete obema etimi afete omema yo etu ko mpaso a man be jojo ade ya pa ne so no ba kompem na wodi so obo aduma pa afro wo beda ho oba ne se wo se wawie eti ni otumi ya ne sa de wo ya be ma mo bi nka bi nkyerɛ se me yiri ka bi kyerɛ ya na me ya pa me pa cho enya bi da bomodi afo ne kyerɛ ma me abisa enkyɛn na tro bi ya me fe ne se ekum kuro ebi ya na wo eyem kuro wo nam kuro wo yo ba bi wo foforo na ekuro wo yem a fo ne kyerɛ bisa heba me pa cho omo wo so me makro Gold Filling Station
inside the one ma me bisa eni ne kura bisa omo na enye ho nkwa so mo o ma shita the whole Ghana wo mu no so e ko ba bia the whole world ebisa do de abusia me to mo so an ma sorry me pa to the number na bo mo de ana from 0500 110 115 0500 110 115 0557 009 824 0557 009 824 and 0557 009 825 where a ebisa heba the number me pato me do Mr. Bafan ye habama enipa menka so ya haba enipa Bafan so obi a otete haban na nie bie Bafan se menka nto so no mo nam kwa ho anaso na muram na se bia bi kasa wote aban kasa wote Bafan ye obi a wo so ene wasanso wani na otimi hu no aduru atimi sayare Bafan se menka nto obi na wo ye mukro ya ye friend osa wo hepatitis B wo yare mu nyina sisi yare ekuro woni pa ho Bafan so expert pa American fo Bafan so amawo abusia Bafan wa seta ba bia nationwide even we international man wanya nation we international man we nations herbalist but what they for the tre owura Bafan ho na the other day say so ko heba center bia ba bia to bibidro bia wo de one so ko yare na wo yare no catcher storekeeper ne se me pa cho me pe Bafan dro mo sasa yare we ọtún na niwe da mo a edro na bomo yi eno so yi ya twe na odi ama me pa cho je no a cho mo akwan onu mo ya na sa pepe zem na yare na ko umpe na apeto kwa ko me pa cho Bafan number ni 0553 541 501 0553 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 where Mr. Bafan the number and I'm there to pay. Me do na do one so e. Me do e so ni pasa de bia me ka che we. Me do one na timi kire honhom ade mo obi se. Je honhom we na na ntra. Se de owura bazi eti ya won kasa ho bambo. Ya ho bambo de oni pa bi ati wi ase bi so obo ho ban. Wo ya ho bambo wo yira. Wo te se aban bi e boso. Eti bo modia na pesunsu bi na fa ko ati dom. Se de be ya hunsu obi a. Ghana hai obi timi kasa so mi nsu obi a. Me so even the president kura me so obia adenti no obi beti akasa me so obia eno kura waka so fa no di won so ampa na wa ya gina nipam na ya atutu ayampe ya me so obia na ha de edu anadu anadu won say yes no go eje abusia so ehia me do wana wa yira ofun kwai me do wan eye nipa bi o sa de haban sa ye dro ana so de haban sa yare me do sa bi WhatsApp platform bia and the yesua sunsum sam ko ho WhatsApp line and so anyone will be a one more why over there say on person who shares some kwai me pa cho je mejo number na bo mo dia friend na ya no to twem komo na de o bi akwanya bi obi ya kan e dia kyerɛw na so atimi aba ba dwane platform no ana wo person suma ya timi ya bibi e dia ma number is 0453 011 926 0453 011 926 and I say 0272 854387 0272854387 me patro me do kuma hu TV heya aya na me kasa ya aya so na do duro me patro bomadia obi a sunsun nipa wo ya haban no nipa anasa ya herbalist anasa ya malam wo ya konfo ahade ya nsam asumi on bia ya ditum oh na sama ya so for me patro fa so for sama no to nche ye ditum ye refri ho ye nyira ye nipa enti bi oba bi odoma kuma de se o mo no eno na me pese obeyira bi na empani secretary mampro se be daache osubetumi aka nsem ama enti ma so yedai aba besua eno nti me pese o kete ma obeje na kuma wu TV so se be ya de wu ni mo no odoma tu drama enti ma daache anfa enti ma ba ye timi aka se ebre bi duro pani bi tira se e friend say no so etimi aba be bibia e de ma na etumi aboa ama bibia so etimi aye kama abusiafo me patro kuma lie a ubetimi dia friend na also oni aba betwetwe nkomo ebi na spiritual hospital so e na ope se wo ba me patro lie ni e na the number na odi to bia 0453 011926 ofra e no obedi nkomo and 0272854387 and also e ho and 0200603602 and also e number
yɛde edi dwuma wa ɛmu bi abɛfrɛ bi ampakyɛ ɔbɛfa wo no atwetwe nkɔmmɔ ama biribi akɔyi adi ama wo mepakyɛ ɔbaadeɛ ɛhyia meda ase paa mebɛbia me phone line no atom deɛ mɔbɛfa akwanya wei so na mimisa bazi nsɛmfoɔ baako mmienu bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma biribiara atumi ayɛ kama mehwɛ me text message aba na menyi ɛno nso mfiri hɔ wɔn se Gabriel is my name Medal, God bless you. I like this program. Bye bye. Owura also bye bye. Owura Gabriel also a DJ program no pa me patcho me dance. When so say good evening please I need Samuel Kwabrada account number. Hey me patcho me boss no na ho reference Samuel Kwabrada akoyi. Sebe mo mi nsia said ye say me pene ekasa na bibia entumi enye frɛ me patcho me dance. When say hi I'm Samuel Anane from Takrade. I want to ask Bazi, the angel he's talking about, is he angel from God Almighty or he's from Lucifer? As someone will be saying, Penny, Lucifer or about the other. As everyone more, someone can say, Lucifer or the other. At the Papa Frinyame, at the Bonesu Frinyame, and Tinyame or a Papa no Ebony. So I also a Papa Ebony. So we patch on some of the member Bazi Koreano. Lucifer more be other if I told me that say. Well say hi, good evening. Please tell Bazi to stop saying that because it's not all the pastors. Some of then I'm in trouble for you, Accra. Or say some of them, please. God created everything, including the water he was washing. Me pato that's a Bazi wate. Nyame ensha when see Kumawo TV all the way nyame ensha pa me pacha ya na mudie no eba boy pa when see good evening Kumawo members oba de ensha me pacha me ntime ankenka bio ebra na so me ba be me phone line no e de atom said e be ya bibia betimi aye kama phone line is 0200 hello minya mi ekro bi jina so dada hello what's your name? Opane mejo so hello what me jina so okay number is 0200 603 0200 me pacho oba so a me for ena fofida me pacho o ba so a eya lo fidie no kakra ma me wo be ni matam wo pe ana program yi wo ba na beka de wonim wo yi wa do so be ni matam na katel me pacho timase ya the principle na ya juma me katel so ntiase afọ ho na ato ya no ba beje na katel straight ye ni dia tem me di ka katel se wo ntiase en some obi kan ha se wo mpa yi free ho hello abanika se wo ni ba bi akasa free Hello. Papa, what do you mean by akasa free? Ya mo be. Hello. Abanika se wo ni ba bi akasa free. Okay, me casa free que amo so. What do you know? Me casa free que amo so. Okay. Me den de Gabriel. Okay. Gabriel me tell. Hello, Gabriel Timen na so. Amwan so eto amantemo a. Hello. Hello. Me pa so me ti o. What do you mean by akasa free? Hello. Amman so etro. Technicians mo here you mama. Hello. Apanika so di na akasa free. Hello, good evening. Good evening, Apani. Hello, good evening. Papa, me pacho mo fidie me kakra mama. Okay. No na me to okay. Mate. Me pacho en kasa. 0200603602 0200603602. Hello. Hello, Major. Yes, sir. Yeah. Good evening. Good evening.
Ya bo bi ni atimoda. Mo ya na what to say? Ya na do mboko na mu. E do ba dia se bibia nso da na kwamu ha. Ya kasa. Umoni ejofa moye. Ko bi ta ba di kwese yo. Ate. Ipa e uri ate di en ponto di okoko. Aba di nso na bo yi na ba yi ate. Na adela ya me na do wo ti amama so o wa ipa e wa ta ti. Omo an ka ta so ti ipa bo age ebe wo mo no e chi ibi mu eri. Anyway, the first question say okay. Bazi, ya bo aben. Oso ba de bo ni pa nyina. Hello. Hello. Aja nyame aso ngi kan. An ka so papa. Ba tu bi abo ko de. Awadi gusu shira ye wo ye ne ma kase akase. Wo die na na ba akase free. Hello. 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 Papa kase wo die na ba akase free. Good evening, Papa ni. Wo die na ba akase free. Nka wo fi kuma za. Kuma se so. Bazana ne ba fi ka za ka. Okay. Papa cho etio. Ayo wa mi ti o kasa. To so. Boko na so e. No ado. Mri. Basis. Ayo wa. Basis. Ayo wa. Namba zan hu da biya o ya juma kaza. Ya frame mi number no be nyame wai. Sa. Alright. Basis de biya. Hello. Hello. Omo fra na on fare ni ye. Where's another pressure? Hello. Good morning. Hello. Program. Papa me pacho, me ja wona mu kakra na no ai. Pastor Malone. Maria na semesha se adiji musika. Hello no mpo afra e wiki me. Me ye hello sa. Tiamani anko. Hello. Hello. Everybody yankopo. Opa mbo na kan se ya tiamu se ade free ato by for ya no mu a ya se nyina tutu. Hello. Hello. Opa ni wudi na be akasa free. Good evening. Good evening, Opa ni wudi no na be akasa free. That's your friend. Kwani ni kasafu ya tuna chia. Papa pacho bi onu kakra. Your friend kwani ni kasafu atia free. Me pacho me da se. We don't need to say this. No one can use it for a and fashion and the good you. The tattoo and some look at two that pay the good of Nadia say. We should see it radio for other therefore. Okay. Bazi be you are right. O say the same on fra nyina. Hello. 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 Wa baba so be mo abre bia me wie ya me do 2 cedi na me akoto bufi. Hello. 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 Hey, ti Kumasi Amania na Ghana Amania. Edu be bi se ya na ma na yerem ye humo. Bazi. Obi de ba wo say. Hello. Hello. But kasi wudi ene ba bi akasa free. What am I talking Kofodia. Kofodia, okay. Yes. Because o kasin de na asin na ye na mai kasa. Okay. Adi asamo. Yeah, o ngasa susun bani ta hon bai. Adon tuna susun bani ta hon bai na ba. Kiri ani ko ei. Me pa to pa ni sisu bi ona ma nto nkai. Because on cancer, sunsum ebony tahun pain bas. Mehu tahun banyak kita sunsum ebony tahun bas. Oso sisunsun bo ni pa ho bai no hu kwan afa so asunsun bo ni pa ho bai. Yes. Okay, baz be yano. Hello. Opa ni kasa odi na ba bi akasa free. Pastor, can you Me pa to ma me so akra ma me papa.
your friend Kayudi, Kaseti for. Yo, Brother Karim, Swame, Brother Karim, young boy. But it was the country you put up for Elisa. The only academy and the prayer. Okay. Our farm for America, you can call a kid to warn him when one now I was warning you. The plan okay. Brother Karim, Yamisha, a nice education, but that's it. Never would this Salam and you know be a meal. Hello. 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 Opani, what did you have as a free? Hello. Opani, what did you have as a free? Pato, lower feeding a cacramame. Patrick, okay. I'm a son about the I'm a son about the Me too, I have a oh, want to me? Hello? Hello? Me for one last call, me for call you. Hello, my bread. Kakra me ya ma me de mo ya ma koma sa ade. Ade. Hello? Hello? Yeah, good evening. Good evening, Opani. Kasi o dire be bia kasa free. We did edit JZ because I after me that way. Me pa so JC, wona wa America na. But I say JC no America no ba Ghana ya na. hello? I want to make okay. Mr. JC, young boy. But we got back the number. Basi the number to the why. What I say? Me pa so the number to the no afa why? Back the number. We got back the. Me da sepa oba de sha. Hello. Me pa so ma no fa ko bi abi after we no hello. Hello. Hey, opening. No one feeling kakra ma me. Why? Madam. Young Kasa. Which is also Young Kasa. Hello. Good evening. Good evening, Opening Kasa. Who did you maybe a Kasa free? Mebundi Abu, Nikasasi Bona for Abuja. Mr. Abu, Medase. Mr. Abu Young Kasa. They all cannot a room. They share a Mbamba, my uncle, so for her. For so no, a patch of Muse, I'm bound for a movie between as a phone between Uncle Pon, as or no, which mamma, direction to the Uncle Pon and the sun. And the not and also, yes, sir. Okay, Rabu, Medase, I know I've been trained about this shop. Medase. Bazi, maybe I'm not I a bit. Now, Obibisa say, I'm a bumble. I'm saying, me pick two colors. Baako say nsuo ne de financial chance meba obi say kwa be so na mo fa so ebo nipa wo bai ono ne de no ya no ma me quickly na de obi sa nsa ne de no de be ko nsuo so on frefra coke ene apatashi ene bibia on frefra ne nyina fa mu krem ano fa mu kuru ma na so on fa mu tuwam no de akonsuo no na so on kuta coke no kuta snap no kuta we no de ka no hia 1000 no de akonsuo no chema me yo ade bi ni afra no kora titini yo odua bi afra no kutu so obi be mu bi da ade ade akora no da so sa akora no okay mu ni ehwehwe sa nya ma ne di bu sa no bu afra okay de ne no musabufu enka na titikane emu ni de bo sa abro ne tisa de bia de bi ne bia nya adwuma ntu pesa akora ni bi okay ehwehwe gumu nkakra nsam dia so be make sense ho be frafra ene e friend in France okay fa ko njimo anajo 12 ye no 12 to 3 sa time ma bitim dia ye okay apart from that time into me bi wow anajo 12 to 3 between 12 to 3 no sa time ne dia apart from that time into me bi okay I'm sure I'm some member na e pass the phone number na to bia na obi here o ti afro okay my number is 0249153 to boase 27 kan kakra 024 9153 9153 278 278 where a Brazilian the number
Mama ni afre no, o fre no afa afre me, na me ntwa koto. Me pa cho nyame inshallah. Me pa cho me the program no aba na wie na o pe so ba kuma wudi so a numbers ni 0553 011 926 0272 854387 0200 603 602 when the numbers abeti me dey abaso na oba de ehra wo me pa cho me di ene mejo prophet Asopoku Dako me pa cho from mejo a mejo so oba de ehra me che obi bia na me chia me ameye brasa me e fidi ewura ya me ehra no mo ba me kru nyina so me chia mo mare fo so oba de ehra wo nyina fa so great trust baba Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu